Turi muri Irani. Urupfu rw'uyu muyobozi w'ikirenga wa Irani Khamenei ni ikintu kigomba guhindura amateka y'isi yose muri rusange, niko ibinyamakuru bitandukanye byanditse. Umugabo wahangaye abanyamerika ku rwego rukomeye, akagira n'aho abasabira urupfu, agafata igihugu cye ndetse n'abagituye akabangisha Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akagira n'aho gutuka ndetse no guharabika iki gihugu cya Amerika. Nyuma y'ibyo byose yari umuntu wemera kandi akagendera ku mahame ya gikirisitu, mu magambo make yemeraga Imana ku buryo buhambaye bw'imyemerere. Demon Live. Ubwo batangazaga urupfu rw'uyu muperezida, hari umunyamakuru mu kiniga cyinshi cyane yahise avuga ati Khamenei Imana yakoreye izamwakire neza kandi dukomeze kwihangana rwose, urupfu rwe ruratubabaje. Kwihangana byamunaniye cyane, araturika ararira, muri make amarira yashotse ku maso imbere ya televiziyo kuko igihugu cyose cyari kiri kubibona ndetse no mu isi muri rusange. Urupfu rwa Khamenei rwabaje abantu batari bake. Icyo abantu benshi bari kwibaza ni uburyo umuperezida yarashwe kandi afite abamurinze, bati ese Irani ntiyaba yaragize uburangare? Abandi bati Amerika na Israel ntizihe mbaraga bakoresheje kugira ngo bivugane umugabo w'igihangaye wari warazonze Amerika ndetse na Israel, binyuze mu kuba we yaravuze ati njyewe nzakoresha uburyo bwose nice bari abaperezida, cyangwa se ntabwo nzigera numvikana na bari abaperezida. Binyuze mu gitero cya mbere cyagabwe kuri Irani bikozwe n'ingabo za Israel, byaje kurangira bagabye igitero kuri Irani. Ni gute ibihugu byamenya amakuru y'ahantu perezida wa Irani aherereye bikamwica ku manwa y'ihangu, mu kanya nk'ako guhumbya inkuru igahita isakara ngo inzogera yirenze? Ubundi mu myaka igera kuri 36 uyu perezida wa Irani yari amaze ayoboye iki gihugu, nta na rimwe yari yarigeze ava mu gihugu cye wenda ngo yerekeze mu bindi bihugu. Mu buzima bwe nta hantu heza yafataga nko mu gihugu cye. Ikindi ni uko ku bijyanye n'umutekano ntabwo yabaga yizeye ibindi bihugu harimo nka Amerika ndetse na Israel. Ati kuba nifuriza urupfu biriya bihugu, buriya ntabwo wasanga njye nshobora kugira icyizere ko bo batanyifuriza urupfu, ahubwo niyo mpamvu ntagomba kujya muri biriya bihugu, njyewe ngomba kuguma mu gihugu cyanjye nyoboye kandi nkunda cyane. Gusa mbere y'uko yicwa, Khamenei yari yarateguje abasirikare be ko hagomba kuba inama kare. Nibwo baje kumusanga iwe mu rugo, ariko birangira bagiye kumutegereza mu nyubako igomba kuberamo iyo nama. Nta minota yaciyemo myinshi cyane kuko bagiye kumva bumva ibisasu biturukiye hejuru y'iyo nyubako, nibwo icyo gitero cyahise kigwamo abo bantu bose bari bitabiriye iyo nama badasize na perezida, kuko n'uwo muperezida wari urabaremesha inama yari yamaze kuhasesekara. Icyo gitero cyahise kigwamo perezida wa Irani ndetse n'abasirikare bari bagerageje kwitabira iyo nama. Iyi ntambara ntabwo yatunguranye kuko Israel yari yarateguye uburyo ibitero bizagenda, nabwo yajyaga yohereza drone zikajya muri Irani mu buryo bw'ubutasi. Abanyamerika bakimara kumva ko iriya nama yari yarapanzwe na perezida wa Irani iratangira mu gitondo cyo kuwa gatandatu, nibwo bahise bapanga igitero ku buryo bworoshye bakoresheje ibisasu bihambaye ndetse n'indege z'intambara. Aho Amerika yakoresheje indege zigera ku 1000 za drone mu gukuraho network z'ikirere cya Irani. Ibi bintu byari ku rundi rwego kuko mu gufata ziriya drone kugira ngo zijye gukuraho network, iminara ndetse n'ubundi bwirinzi bwa Irani byari ibintu bidasanzwe. Nibwo bwa mbere Amerika ikoresheje iyi tekinike. Muri rusange ahantu harenga 500 harasiwe kimwe ku munota umwe binyuze mu gitero cya mbere. Irani yahise yirwanaho nayo izamura ibisasu byo kuzimya iby'Abanyamerika, ariko ntibyakuye ko ingabo zabo zahapfiriye ndetse na perezida w'igihugu bari bamaze kumwivugana. Kugeza uyu munsi intambara irakomeje nyuma y'urupfu rwa Khamenei, aho Irani yazuye umugara iri kurasa urufaro rw'amasasu ku ngabo ndetse no ku nyubako za Israel. Amakuru ni ukuyabaho 5/5. Wowe dushyigikire ukana kuri buto subscribe. Nitwa BYT, mukomeze kugira ibihe byiza kandi Imana ibarinde. Turi muri Irani, ibintu birakomeye, intambara igeze ku rundi rwego. Iyi ntambara aho ntiraza kubyara